Ngi pediang sengabhai pi sachisin sya ka MSS Gospel Preaching Channel. Bat ke khubor ke bang yok ta kesngi kedai Sepang. U Blei un sa THAW THYMMAI ya ke PYRTHEI. U Blei u ong. Hakmi nga THAW THYMMAI ya ki A baro. Kitab jing penpau ar puwei ke dekot ke ba ar haduk saw. Kata kemut bagane ke PYRTHEI ke ba menta. Kan selej kan sedam no. Ki A ki ba menta kim long shu ki ba janai hakmat u Blei. Lapen ja klia ya gane ka PYRTHEI ba menta da ki pop ki sang sudah. Ki beriu ka PYRTHEI kim shepting yu Blei. Kala kelalong kum ka sadam bat komara. Kala kelalong kum hakipor unowa. Ki jingmut jing perkhat jom ki beriu. Kilalong baman hala kasngi. Genesis nriu san. Ujisu uladap keren syaya kata daga baong. Te kumba lalong kisngi unowa. Kumtaru kan long hakata ke jingwan ukhun ubriu. Kia bam, kia di, kia syongkurim, ya pen syongkurim. Tat anda kata kesngi ba unowa ulalej hapo kata ke yingling. Gospel Matias ar pusau kedkot kebalai punyo haduk lai pupra. Ke PYRTHEI ke bamenta kala nang jot bat nang sniu ban yakipor mensua. Nadu ke PYRTHEI ke Mariang ke Longbriu Manbriu. Bat on penjot syu yaka ha kapor jing sensyar umrat klau ha kipor banwan. Tahadin ke jing sensyar umrat klau kan kanwan no ke 1000 senem ke jing sensyar uji sukris. Kata hadin ke jing mipat bat jing rongno. Bat kiban yo benta hangta daitang kito kibala mipat bat kibala syak rongno hakapor ke jingwan uji su tang hasuny beneng. Kibam syam lemi pat bat syak rongno hapok kata kapor. Kin amyok benta hakata ke 1000 senam. Kabamut baki bampat kelabamut nek hapat born again. Naka bat na sim kimla bandan benta hakahima ublai. Gospel uyonis kelanong kebalai kedkot kebenengkong hadunyo. Kahima ublai kesedang nadu ke 1000 senam. Mentaru kahima kadon hakaba kenja mensim kaba sensyar gidok nut beriu. Lada ubriu ailat di umensim bekhoj ba untrai hakajingim. Ke 1000 senam kedairu kapor ban khum ya usoitan Lucifer. Bat set bendi ya u hakaliu long klem try. Bottomless pit. Kanlong ru kapor ba ublai un penlong ya ke beneng bat ke kendau batemai. Uyonis uang. Bat ngalayo iya ke beneng batemai bat ke kendau batemai. Ke beneng benengkong bat ke kendau benengkong. Kila late no. Bat ke duriau kamdon syuk. Jingpen pau arpway. Iway isaya nripausan katnyo haduk katpra. Kebeneng benengkong kedai kesahit beneng. Firmament of heaven. Keduriau kamdon syuk. Kemut yakatai keduriau kebadan habeneng. Kebaar. Second heaven. Kebadai kejakasyong kiksuit bat usoitan Lucifer. Namar kejakasyong usoitan kalong duriau tak. Bat hakmat kata kakhat. Dan keduriau yit kum umauleng. And before the throne, there was a sea of glass like crystal. Jingpen pau saw iway hadun riu. Ujobru ukren yagane keduriau hasuny. Uong kumne. Ki buri yalade kum umau.
bat ka khmat jong ka jingjeliu kaya dait lang. The waters are hid as a stone, and the face of the deep is frozen. Job lai po pra lai po. Ublei ukran syapang katai ke duriau, hak banang ke baar, ke jaka syong usoitan. Ye ke duriau ki bahang ne PYRTHEI. Na kata kadau laong, ke duriau kam don syuk. Namar u angel Michael, ulah penjot ya ke jaka syong usoitan hak katai ke banang ke baar. Namar kalong kenja banang. Heavenly realm. Jing pen pau khat ar nyo hadu kandai. Te kumta anda u Jisu un sansyar 1000 un PYRTHEI ki bara ya ka beneng bat ka khando. Nabahakmi ngan penlong ya ki beneng PYRTHEI bat ya ka khando PYRTHEI. Bat ki ba mensyua anam ken mau lamne kin amwan hak jingmut. Isayan ripusan khatnyo. Uyanis apostol uong. Bat ngalayo ganong ba bakhoit ke Jerusalem PYRTHEI. Bakadawan hiar na ublay na beneng. Bat hangta ke jingyap kan omlong syo. Lamne jing sngosi, lamne ke jingyam, lamne ke jingpang kan omlong syo. Ki ba mensyua kila lejno. Hakmi ngathau THAW ya ki paro. Jingpen pau ar huway ar dusau. Kumta kibala mipat bat kibala syak rongno hadin ke jingyeshem ya ujisu hasun beneng. Ha kata ke Jerusalem PYRTHEI. Kinwan hiarpat syagane ke PYRTHEI. Halor ulum Sion nelum temple. Temano nangi ki bekwa banedan benta ha kata ke Jerusalem PYRTHEI. Lek se baro tang ki bekwa. Bat hangne ken ngidan kam ya ke jingkapat naga bat na sim jong ublay. Yonis lai kedekot kebesar. Dei halor kane kanong rim ba u apostol Petrus uong. Topen yela de nagane ke pateng benriu bekenriang. Kam gi apostol ar saupo. Ladangim pen dalade yela de ngin omla banyo benta hakata ke Jerusalem PYRTHEI. Pat hakata ke syijar senam ke jing sensyaru Jisu Kris hangne PYRTHEI. Namar ki bomsya arong no kin mat ya ke jenjar ba ke por soitan. Ki bom mi pat haga sngi jing mi pat kin hap ban mi hadin ke syijar senam bat syarujok. Kibasuk kilong kita ya kibalakhot syakata ke jing khawai mit ke jing syong kurim ukhun langbrot. Laban syam jing penpau khat kendai. Kabamut kibandon benta hakata kashi hajar senam. Ubasuk bat ubakhoit long uta ubadan ke benta hakata ke jing mi pat ke banengkong. Kata ke jing yap ke baar kamdon borsyu. Kilong kileng dok jong Blei bat jong Jisu Kris. Bat kinnya sensyar lem batu syihajar senam. Jing penpau arpau kedekot kebenriu. Lada ubriu ukwa bandon benta hakata ke PYRTHEI THAWMAI. Udan kam ban yesuk bat ublay mentahi. Tolong pi ya kibala penyesuk bat ublay. Stiu Paul ke baar skinong Korin. Kalanong ke basan kedekot ke baar po. Ublay dam ta ke burom ke jongu. Amen.